tanka hamwe na nayikondo nibyo butongozi bw'ekora magomborera nka kanoni ngari kazo champangara na nkungu kandi omurimo ogu gutongozi bw'omuhezi wa RDC habwa district ya Kazo n'abebembezi omu district ya Kazo abwarahanga n'ihanga ryanjye atwikije mu mutwe contract itwe tuyino rutaro muri Kazo na ba contract nokora umurimo mubi itwe ntugushenye fakwija tugeraho tunanga tuza kutaha kaciko ko kureberera umurimo tanke cyo kubanza neza kunyamba abantu zabanyamba ishomero eyambe community eyambe even church zamwamba tahamizi batungamizi kunywa nabo cyo tankeji nayo mugashomunonga muri champangara RDC gwayongere ashaba abatura ukureberera ibintu bya government kandi no kugumana barebuze birukorwa ahabwa government arho chairman hamwe ahimbe ni ndaba oshanga head teacher wishomero tanka just rugire hakatapo replacement yakatapo kashirinje mitware ebiride kicweka eremere kuzaho project ikagumiza muri Nigeria neko aba Batongoize tanka ezuru kurengo muri 10 aha mashomero n'amarwariro ga government hamwe n'agabantu buntu aha buyambi obumukuru w'entebe ya katano yahira amashomero aga gatari ga government nkabwagonga community kandi no mu sentence twatungire mutubere kitegereze ngo njura kuyakucendera tutandaka gukora ntwenda kwa maisha ngreje mutere kurwo mukatoma ukuraba kuzanyungu na iri mu wakuparani yo gukora kweja kugiye hariya na hangu utere yabo garije wetumba ukugira ko ngo mugire kuzanyungu tanke jinkirwaro ya community ya bwagonga community nkija kuhera abantu abakora kuzayirwareri abakaza bakuzariraho ogu no mu gusupportinga community twabakwatsa contractor twabakwatsa ibihandi kuyono kugushimira gukorwa so mu rumo gwabo no gukurebera mu gukorwa omurimo guhirweyo no gukora mu kwezi kumwe kandi na tanke nyingi zahwire nezimwe zatandikire gukorwa gasha kwa Richard nawe